Grabe, medyo napasmo na gimi gamay. Kay time check 2:30. So nabot 2:15 tuloy. Or 2:30 naman ko lang ang among pan. Savoy Cafe. Play in a pool side. Wow, look at that. So nato sa Savoy Hotel, and muna ilang mga rooms there and swimming pool, and napod ilang cafe at the back. There's the cafe. And I think nasa sila bar, nasa sila happy hour. Ato i-check. Later, 5 p.m. to 8 p.m. ilang happiest hour. Buy one, take one. Nice. Muna ilang cafe. There's the cafe. Morning na menu, mega ribs, fish and chips, daghan mong kaprian. Lagi, akong design kita ni mo. Oo. Ako nang gipa-design ko din mo ni Mami. Wala. Pero naaman siya dito, nagdungan sila 20 roll. Up to 10:30 di ay. Today all day breakfast. Ako ka naman pa sir. Kay para dili ka sinatukan tagi. Sige, sige. Sige ka na. 140. Dili nang pasta ni siya dito. Saan man niya? Chicken na siya. Oo, ang chicken ini. Fried chicken, butter chicken. With corn flakes. Yang ribs. Saan nga ribs, beb? Di ka nasa tinog na baby. Mega ribs. Mega ribs ini for sharing daw ni. Made from real babies. Writing kuwang rani kang Odben. Baby. Kuwang rani mo, Brad? Mega ribs ang baby. Alright, ang lunch, very late lunch. Pagay ko ng pork that sisi. Oh. Sisig, nice. Kumba, kare-kare. Nice. Adili na ako ikasama. Legit. Ay, naman. Peanut butter. Mamaya. Lami man tanan basta gutom, no? Na. Or lami bang gyud? Lami gyud eh. Lami na silang food. Pansit, lami ang chicken, ang ribs. Kanang humba, siyempre lang ko na. Ada lang. Ikaw, di ko mukha. Ikaw. Rib. Sisig. Hooray. Ang sisig. Sisig to. Order na ako. Ikaw doon. Mamaya. Vegetable kare-kare. Lami ng food. Vegetable kare-kare nga no? Ano itong vegetable kare-kare? Napay kare-kare. Sabi, magkaroon din. Tapos ano ka ulit mo? Bigay nyo eh. Marog ka lang sa saging. Ano man yung mga gulay, beb? Ano eh? Murag sa saging? Puso? Or... Saging na ako nakuha ng gulay? Or mga mag-use yung main? Ha? Okay, naman na yung sweet corn be. Naman yun siya. May buong sa 01 anong kuhan. Lagi no? Is ang... Pareha me. Ang? Chicken. Napay sisig. Pwede na siya glaze. Gawan, ako nga niya isa ka pan. Naging lunch. And lami ilang food. Lami ayos. Thumbs up. Can you say, Brad? Lami are na food? Yes, kami ang whiskey. Banayan whiskey. Alright. Thumbs up. Going up to the room.
Going up. Diyos, ibtasan na. Going to a room. 1.5 na. Magtapad lang manata tang room. Alright, so we're gonna check the room here in Savoy Hotel in Boracay.